Nigishanjama kiria gitigite family no na kihana kimako na ciuria nyingi cia gitumi kia biro ya Joy Icũngĩrĩa ikuũ cia ariũ erĩ a nyina ũmwe aria marakoretwo makirutithania wira wa kwendia migunda mari hamwe. Ile mdogo alidungwa hapa kwa roho. Huyu mwingine na hii pande ya kushoto akajitunga. Kulingana na daktari vile anatuambia, he is an expert. Mtu sababu daktari alikuwa anasema alipedia ni mtu amemdunga. Lakini tukamweleza hapana, ni yeye mwenyewe amefanya hiyo kazi. Joseph Kagwima wa ukuru wa miaka 31 na mũrũ wa nyina Simon Kamau wa ukuru wa miaka 39 maranyuaga njohi kĩrabu-inĩ kĩmwe itũra-inĩ rĩa Naivasha kũrĩa ndũgamano ĩracũngĩrĩrio nĩ mbirũ ĩrĩa yumĩririe gatagatĩ ka aya erĩ na kumana na marakara. Kagwima aracomora kahiũ na gũtheca mũrũ wa nyina gĩthũri na gũtiga mwĩrĩ wake ũkomete thĩ agĩita thakame. Hatujui shetani gani aliingilia huyu mmoja ndio akatoa yule mwingine roho. Lakini kwa biashara huwezi wakosa wakiwa wawili. Huwezi wakosa ukimpata huyu ujue mwingine yako hapa. Ile biashara wanataka ni ya kuuza mashamba. Ndio sana wahuanga wanafanya hiyo kazi. Na thutha wake gwithara atanakinya gwake muciĩ arahuthira okahiũ gaka gwĩtinia mũmero kũrĩa arakuire agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Naivasha. Wakati tulifika hapa tukasikia ati huyu mkubwa wa huyu mwingine alidunga mwenzake na walishida pamoja. Alafu akakimbia nyumbani na akajiweka kisu. Sasa tukajaribu kumpeleka hospitali. Baadaye daktari wakatuambia ameshindwa na safari. Alafu baadaye tukamuuliza kwa sababu huyu ndio tulikimbia kwa hospitali. Kwenda kule tukakuta huyu mwingine naye pia ameenda. Kuringana na Cecilia Wanjiru ũrĩa nĩ ũmwe wa family ino, aya erĩ mararĩ arata na gĩko gĩkĩ kĩmatigĩte na kĩmako na kĩeha amwe ikuũ cia aya erĩ nĩ igũtha kũrĩ family ino. Wamegombana hata kidogo. Yaani na tena wale watoto vile tulikuwa tunakutananga kwa barabara ni marafiki wa karibu sana. Walikuwa mmoja hawachi yule mwingine. Kwa hivyo huwa tu wanaenda kama wameandamana. So siwezi nikaelezea mchana walikuwa wameshida wapi. MCA wa itura rĩrĩ Stanley Karanja agĩcakaya na family ino augĩte aya erĩ matiratiganaga na marahũraga biacara ya wendia wa mĩgũnda marĩ hamwe. Rĩu kĩrigari ũrĩa mbirũ ya njohi ĩracũngĩrĩirie ngero ĩno. Ile sawa tunauliza mbona mtu akabeba kisu? Mbona hii mambo ikatokea hivi? Kwa hivyo bali wacha tuangalie tusikie yale mambo itatokea because sasa ni leo tu. Kwa hivyo tuangalie tuone mambo itakuwa namna. Alafu nao askari wafanye kazi yao. Akiaria na ithuĩ na njĩra ya thimũ, OCPD wa Naivasha Samuel Waweru nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde akiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo o rĩrĩ mĩĩrĩ aya erĩ ĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Naivasha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.